Jongmari Shampawi Paikino, Biang Tanke Hamkraimano, Ni Wan Shuklaye, Gurungsha Bodolno Yakare, De Gurungsha Tunguru, Bodol by Gurungi, Mani Mang Fliro, Shukang Simino Nukzaki Payo, Shurang Shalabo, Obohano, Chikon Shurakamiwa, IPFD Bodol by Shongzak, Buskani ATC Jongmari no Te Koklam Pandawa, CPIM, BJP, Bodolno Yakare, IPFD Ni Banar, Romplekia. 48 Nukuni 220 voters. Gutal Bodolo Hapani Rokno Kakwarwe Lamshuki Naharka MLA Brishaketo de Burma Bono Karibo Shongzak Pandawa Tongbekha Hangor Asukpang Baro de Burma Youth IPFD member Pintu de Burma no Kobe Kobuni Borngonang Adong Rock Tini party IPFD Bisramganj division by Luazizak Salsani joining program hai kabal lamsok program o program o tini BJP te CPM yakare tini 48 poribar ni 220 voters tini party IPFD o join khlaibeka Porono belai ke hambai maya poro tini shudu o jaga tini Bisramganj Chikon Chorao simia Sara Tripura ni tini edisi amsayo joto jaga no party IPFD o joining program choya wina choli tongo chini kurung jaga wo chini yot IPFD bo rally khlai tongo Sara Tripura romino te sing district wise bo bike rally te gobang omahai joining program choli tongo chini omai ke thagya wino chini program choli tongo aboni bagai sing busikang ni edisi ni je chongmari asomari na harino chini o program amhai program sing je edisi paisa khlai tongnai te chini tipalene andolon abo sing je thagya wi khlai tongnai te chini busikang go je edisi chongmari je tipalen o tipalen na hare chini bubagra ho singno chin tipalen no chajagai boje samani bonobo hambai mario ganorok tini je oro chung kabaris khane phane no belai hambai BJP ni betongo te CPM ni betongo